yang dihormati, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet yang telah ditetapkan pada mod penerbangan atau rangkaian data beralih. Berhati-hati ketika buka ruang penyimpanan di atas, dan sila pastikan anda membawa semua barang pribadi anda sebelum meninggalkan pesawat. Kami merasa gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Baiklah, Asia Berhad, Kapten Manus dan dibantu oleh pembantu Jeneral Jasper serta seluruh kru kabin yang bertugas mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Asia ke destinasi anda. The guests we have landed at Minangkabau International Airport. For your safety, please remain seated. You may continue to use your mobile phones or tablets in flight mode or connect to your mobile data. Do be careful when opening the away compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. Dia duduk dulu dia. On behalf of Asia, Captain Manoj, First Officer Jasper, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us.